Pozdrav youtuberi, da mi vidimo ovaj biceps. Ja mislim da ovo što vi mislite. U današnjem klipu ćemo pričati o proteinskim namirnicama. Naravno, ovo je globalno, ovo ne mora znači da je za svakog isto, zašto svako ima drugačiji organizam. Ovo će vam biti namirnice koje trebate najviše da unosite kako bi dobijali mišićnu masu. Evo ovako, na prvom mjestu će biti protein, znači 100% surutka, 100% whey. Zašto protein? Pa zato što je jako lagan za telo, brzo se apsorbuje, dobar je protein je za dodatak ishrani, pomaže vam da se brže oporavite od upale. Naprimjer, protein što ja uzimam je Elite Whey, sliku možete pogledati tu. Varira zato što u mojem proteinu koji koristimo u jednoj dozi 30 grama sadrži 25 grama proteina, 5,5 grama aminokiselina, 4 grama glutamina i samo 1 gram šećera. U nekim drugim proteinima sadrže 20 grama, 21, 22, ove što ja koristim sadrži 25. E sad ovako, protein trebate da pijete sa vodom zašto se brže apsorbuje. Naprimjer, možete i piti sa mlekom, ali kad treba piti sa mlekom? Pa sa mlekom je bilo najbolje da pijete prije nego što legnete da spavate. Zašto? E pa ovako, vi spavate od raspona od 5 do 8 sati i naravno vi ništa ne unosite u telo. E sad, ako uzmete protein sa mlekom, bit će bolje zato što će vam sporije apsorbovati. Telo će vam imati više vremena da se hrani, duže vremena će hraniti. Protein možete piti 2-3 puta na dan. Sad na drugom mjestu, će biti jaja. Jaja možete jesti 4-5 komada na dan. Možete jesti i više, ali morate jako paziti jer ako jedete više može da vam podigne holesterol i da imate problema. Naprimjer, ja kad jedem 7 cijelih jaja, imam problema, podigne mi holesterol i onda izaziva mi smrad. E sad, naprimjer, to je za mene, za vas će možda biti bolje, možda ćete vi uzeti 7 jaja i neće ništa faliti, to sve varira. E sad, naprimjer, ako imate problema, tako, a hoćete da uzete više jaja, naprimjer, uzete 7 jaja, 4 jaja cijela i 3 samo belance. E sad ovako, u jednom jajetu srednje veličine ima 65 kalorija, u tih 65 kalorija spada 6 grama proteina, 5 grama masti i naravno 0 ugljenih hidrata. E sad, jaje su jako dobar izvor proteina. E sad, minerali u jajima, dobar izvor gvožđa, cinka, kalcijuma i tako dalje. E sad, u vitaminama jako je dobar izvor vitamina B12. E sad ovako, na trećem mjestu će nam se nalaziti riba. Znači, to je tunjevina, sardina. E sad, na primjer, sardina ima malo manje proteina nego tunjevina. Sardina ima 22 grama proteina, tunjevina ima 24 grama proteina. E sad, na primjer, kad jedete tunjevinu, ja ne znam za vas, ali ja to ulje bacim zato što mi smeta. Vi naravno, ako vama ne smeta, vi možete ostaviti. E sad, ako hoćete vidjeti jedan recept sa tunjevinom koji, naravno, ne morate jesti hleb, izbacite, možete pogledati video tu. Na četvrtom mjestu će se nalaziti pileće meso. To je lako meso, možete jesti 2-3 puta dnevno. U 100 grama sadrži 116 kalorija, od toga je 21 gram proteina, naravno 0 ugljenih hidrata i 3 grama masti. Na petom mjestu će vam biti puter od kikirikija. E sad, puter od kikirikija je odličan izvor proteina i masti, i to zdrave masti. U 100 grama sadrži 660 kalorija, od toga je 26 grama proteina, 18 grama ugljenih hidrata i 51 gram masti. Jer se, na primjer, puter kikirike možete uzeti 2 kriške hleba i to crnog, namazati na hleb i čašu mlijeka, to može biti jedan obrok. Na šestom mjestu vam je
crveno meso. Evo, ovako crveno meso ne trebate često jesti zato što je jako teško meso. Trebate jesti svega 2-3 puta nedeljno. Ima visok sadržaj proteina. U 100 grama sadrži 27 grama proteina. Dobar izvor cinka isto. Znam da 85 grama sadrži 5,5 mg cinka. Prosječnoj osobi je potrebno 15, naravno koje diže tegove je potrebno duplo 30. Cink je veoma važan za izgradnju mišićne mase, za jačanje imuniteta i za zdrav mozak. Na 7. mjestu će vam biti koštunjevo voće, lešnik, orasi, badem i tako dalje. U 100 grama, na primjer u bademu, u 100 grama imate 578 kalorija, od tih kalorija 21 gram su proteini, 50 grama su masti, 20 grama ugljeni hidrati, 11,8 grama vlakna. Na 8. mjestu će vam biti pasulj. Pasulj je odličan izvor proteina i vlakna. U 100 grama sadrži 127 kalorija, od tih kalorija su 9 grama proteina, 20 grama ugljenih hidrata i 0,5 grama masti, što nije nešto. Pasulj, na primjer, možete jesti sa pirinč, ne morate sa hlebom. Na 9. mjestu će biti sočivo. Sočivo vam isto dobar izvor proteina, mislim jeftini izvor. Kuvano sočivo sadrži 127 kalorija, 9 grama proteina, 20 grama ugljenih hidrata, 8 grama vlakna. Ovako, YouTuberi, na ovoj listi možete naći kada bi bilo najbolje koliko puta konzumirati određenu namirnicu. To su sve namirnice koje sam nabrojao u klipu. Whey protein, jaja, riba, pileće meso, puter od kikirikija, crveno meso, koštunjevo voće, pasulj, sočivo. Slobodno odvojite vreme pa pročitajte. Sada da pređemo na drugu listu. Na drugoj listi se nalazi primjer 6 obroka za osobu koja diže intenzivno tegove. Gramaža varira, na primjer ako je neko teža 70 kg, njemu je potrebno 140 grama proteina. Prvi obrok će biti jaja, drugi obrok proteinski šejk sa mlekom, treći obrok piletina, četvrti obrok tunjevina, peti obrok proteinski šejk sa vodom, naravno posle četvrtog obroka onda odete u teretanu i peti obrok je proteinski šejk sa vodom, šesti obrok puter od kikirikija. Naravno, ovo su samo namirnice proteinske koje treba kombinovati sa ostalim namirnicama, a to su ugljenim hidratima i mastima. Naravno, nemojte svaki dan da ovako jedete, malo menjajte. Možete, na primjer, umjesto 6. obroka da stavite pasulj ili sočivo. Sad, da vidimo šta ima na trećoj listi. Na trećoj listi se nalazi dnevne potrebe za proteinima varira za svaku osobu. Na primjer, ako dižete tegove, potrebno vam je od 1,5 do 2 grama proteina po kilogramu telesne težine. A ako ne dižete tegove, ta doza proteina vam uopšte nije potrebna. Možete da oštetite svoje zdravlje. Normalno osobi bez fizičke aktivnosti je potrebno od 0,5 do 0,8 grama proteina po kilogramu telesne težine. Hvala što ste pogledali klip I vidimo se.